Bueno, eta gaur bai, lehen itxidote gerorako gauzetxu bete ospatuten da, egun internazional bat, kulturala, musikala, damen itxukirratean ba, beran tarti mongo txagu. Rock and roll! Gaur ospatuten da rockaren nazioarteko eguna, uztailaren 13. Bai, gaur uztailak 13 rockaren nazioarteko eguna ospatuten da. 1985ko uztailaren 13an egindako Live Aid jaialdi historikoagaz lotuta. Egun horretan Londresen eta Filadelfian munduko musikari handinetariko asko batu zien. Eta Etiopiako gozetaren aurka dirua batzeko Queen, U2, David Bowie jauna, The Who, Elton John, Paul McCartney, Dire Straits, Black Sabbath, Madonna, Eric Clapton, Bob Dylan, eta beste asko esan ziren parte hartu zaubienak. Eta berak Live Aidek erakutsi euskun musikiek eta bereziki rockak entrenamendutik harago be aldala zuen. Eta jentie batuteko, kontsentzizek biztuteko eta astinduteko munduko arazo baten aurrien elkartasuna sortuteko. Bera roka Ameriketako zelanez estatu batuetan sortu zen blues, rhythm and blues eta gospelaren eta country eta folklaren nasketa horregaz. Beran oinarrize ahotsa gitarra elektrikoa baju eta baterize egotie dira sarritzen. Bai errokan ezaugarri nagusitarikoe beran jarrera da. Askatasuna, injarra, protesta eta norberaren ahotsa adierazteko gogue. Berrogei eta hamarreko hamarkadan Chuck Berry, Little Richard, Sister Rosetta Tharpe edo Elvis Presleyko artiste rock and rolla mundu osora zabaldu zabien. 60garren hamarkadan The Beatles, Rolling Stones, The Who, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors. Horrelako artiste roka musika estilo utxe baino gehiago bihurtu zauen. Roka gazterizen askatasunaren, bakearen eta gizarte aldaketaren soinu banda izan zan. Gero irurogeiko hamarkadan roka hainbat bidetan banandu zan, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Horrek talde be hard roka eta heavy metala injartu zauien. Pink Floyd, Genesis, Yes. Rock progresiboa landu zauien. Eta David Bowie eta Queenlako artistek antzerkitasun hori, irudi eta esperimentazio ekarri zauien. Hamarkadaren amaieran Ramones, Sex Pistols, The Clash, punk rockaren energia zuzena zabaldu zauien. Eta zelan ez, 80ko hamarkadan roka estadizutara eta telebistara heldu zan Queen, U2 edo U2, Bruce Springsteen, Dire Straits, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses lako artistek mundu osoko publikora batu zauen, hamarkada horren ikur nagusitariko bat hain zuzen be Live Aid bera izan zan. Gero 80garren hamarkadan grunge eta rock alternatiboa nagusitu ziren. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Belaunaldi baten aserri eta ezinezko adierazi zauien. Aldi berien Oasis, Blur, Radiohead.
Green Day edo The Cranberries lako taldiek roka soinu barrizek sortu zauen. Euskal Herrizen behar roka injarran dize okin jau. Itoitz, Errobi, lako taldiek hasi eta kortatu, ertzainak, sarama, barrikada, eskorbuto, negu gorriak, zutagar, berri txarrak, sea maiz, gatibu, edo belako. Lako talde eraino barroka euskaraz eta gure inguruen errealitate lotu ingiez. Gaur egun barroka bizirik dau. Arctic Monkeys, Foo Fighters, Muse, Maneskin, Royal Blood, The Warning, eta beste talde asko gitarra, bateriz eta zuzeneko musikaren energia belaunaldi barrizen eruten dauie. Roka ez da musike estilo bat bakarrik, protesta, lehen esan du moduen, askatasuna, energia, emozioa eta jende asko batzen dauen lekue da. Aurretxik gaur guztaiak 13 gogoko doguzen rock kantak barreiro entzuteko volumena izen. Eta musika honen historia ospatzeko eguna proposa da. Bueno, eta gure omenalde txikitzen hazikeratik hasiko gara, 1958 eta lehenoko kanti aukeratu dena zelan ez, rock and rollaren ikurrenetariko handizenetariko bat da. Chuck Berry, Johnny B. Good, 1958. Rock and rollaren lehen erezerkia handinetariko bat da. Eta bestizek, mendiko edo landa inguruneko apal baten, mutil baten bizizeta, edo gazte baten bizizeta, edo histori bet kontaten dago. Ez da zuen eskolara, ez dako prestakuntza akademiko handirik. Bai gitarri ezoten dago, baganera berezko talento handizegaz. Eta egunen bade musikari ezaguratsun bat bihurtuteko ametsadako. Eta letra horrek talentuaren, aleginaren eta norberaren ametsak jarraitzen dago aurrera. Aldiberien rockaren beraren historia irudikatzen dau jatorri zumeko musikari gazte bat, gitarreskuetan mundua konkistatzeko prest. Da berrok eta mazortzi, Johnny B. Good. Baguz orain, 1968, 10 urte berandu hau. Revolutions, The Beatles. 60ko hamarkadako aldaketa politiko eta sozialen testu inguruen sortutako kanta da. John Lennonek gizarti aldatu gura dabenei berba egiten deutxo.
indarkeria erabiltzearen inguruko zalantzak adierazten dauz. Abestizek aldaketaren alde itzen dau, bai iraultza edo revoluzio bat itzeko modua be garrantzizedakola azpimarratuten dau. Beran bezu da mundu hobetu behar da, bai gorrotu eta zuntxipena ez dirala beti biderik egokienak. Say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Constitution, well, you know, we all wanna change your head. You tell me it's the institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. 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 Bueno, tamile beratxirun eta sortxiko The Beatlesen Revolutions horretik, baguz orain iru urte berandu hau mile beratxirun eta amaikeko Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Rockaren historiako kantarik ospetsunetariko espadan, amena turbonada batek jotia kostela. Eta bebai misterio handienetarikue, letrak diruaren, aberastazunaren eta benetako zorientasunaren inguruko hausnarketa itzen dugu. Protagonistek pentsaten dau, diruegaz edozer erosi leikela, geure itxasnelez. Baita zeruko eskailera bat be, baina kantak iradokitzen dau bizitzako gauzari garrantzitsuenetarikue ezin dala dirugaz erosi. Bera letrie simboloz beteta dau, eta interpretazio asko be badako. Mezu nagusitariko bat norberak aukeratutako bidie berriz aztertu eta aldatuteko aukerie beti egongo dala. Bueno, beragaz itxiko txutie Stairway to Heaven, 1970 Led Zeppelin. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook,
there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder,
Bueno, hori zen da 1971 Stairway to Heaven Led Zeppelin. Hortik 4 urte txure Bohemian Rhapsody eta zelan ez, Queen egaz, Always. Berak Fredik inoiz ezauen kantaren esanaize guztiz azaldu. Eta horrek gaitzik interpretaziorako aukera asko emoten dauz. Letran gazte batek nono horre hildatxola aitortuten dau. Eta kulpien edo erruen beldurraren eta bere kintzen ondorizuen aurre agertuten da. Eta badako horre beran barruen zeuser, ez da barne gatazka bat azalduten da. Kantiek errealidadearen eta fantasiaren arteko bidie itzen dago. Baladatik operara eta hortik rock indartxure due. Errue, etorkizune, askatasune eta norberaren barruko borrokaz berroa itzen dau, edo hori da behintzet, nire interpretazioe. Mama, life it just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby.
Ikaragarri da Bohemia Rhapsody honetan zenbat kanta nastaten dizen baten, Queen Negas. Bueno, eta gure omenaldi txiki honetan rockari, azalpenak behintzet emoten duzen honetan, gero entzuku musika rock gizau, Nirvanagaz amaitzuku, Smells Like Teen Spiritegaz, 1989 Laurogeita hamarkadetako gazterizen ezinezko grunge mugimenduaren ikur nagusitariko bat. Bera letri be, apurtxu bete naztata eta ironikue be bada. Gehien bat, gaztien aburrimentu gaz edo azperdura, desorientazio gaz, konformismue eta matxinadarako gogube transmititen dago. Berak Kurt Cobainek belaunaldi batek sentitzen zauena frustrazio adierazteko kanta bihurtu zauen. Eta mundu egaz enfadata, azarratute, bizek azarratute eta enfadata, ezer aldatu edo zelan egin aurrera etxe bihurtu zen belaunaldi oso baten ere zarkia.
Bueno, bau esan da gure homenaje txikize rokari, behintxet azalpenagaz, amarrak eta berrok eta 2 minutu 10, ongitorri hauntxek heldu bazaran itxuk irratire, eta bai, rock gizaugaz segiduko.